Mzansi ningizimu Afrika ngikubingelele emagumbini amano omhlaba ubingelelo mfoka Mtungu ombulazi umzilikazi kaMashobane umfana omfishane njengonina uMantini uSmeva owakamabaso le indlovu Dikida Film Production uyazi-ke siyahamba mangabe sizwa abantu bakhuluma eindaweni eziningi ezahlukahlukene sithi cha ngeke akubesambe mawukuthi khona okwasala ngalelo langa ekwesihambele futhi siyakuyena udokotela sabona i-episode eke yabakhona ensukwini ezedlule abantu bebekhuluma kakhulu babesebeyabuza ukuthi kahle kahle udokotela sicela aqhubeke ngoba inkulumo yakhe akabange sayiqedela lapho ekade ekhuluma ngamagona kodwa namhlanje ngicabanga ukuthi hilo usuku dokotela niyaphila baba siyaphila hayi siyancela hayi nkosi yami siyatotoba mntamkhulu hlala kona ukuhlupheka ezinto sisi nazo kubuyothiwani ayikho enye indlela sasiphinde sabuya futhi yeah abantu bayakhuluma endaweni eningi ezahlukahlukene njengoba ukhumbula leya i-episode esasikade sinayo nawo abantu bayabuza ukuthi cha udokotela wabe siyakhuluma wabe seyama iwaphelele endleleni bathi cha kwesiqhubeke sicela nisilandelena sabe sesithi hayi cha ngeke asifuni ukuthi yena ayiphendulele sifuna ukuthi siye kuyena direct akwakhulume kahle akwe achaze namhlanje sizocela kakhulu la kumagona nobuthakathi bafuna sijule mntakamkhulu bafuna sijule bafuna ukwazi izinto ezimfihle izinto zobunyama bangadlali ngathi kodwa ke uhlobile namhlanje before sizongena la yeah ayingibona indlela ohlobe ngakhona ayi uyathusa uyasabeka ijazi elimnyama lisho ukuthi njoba namhlanje wembethe lona yeah angane mntakamkhulu uthema ikhuluma into yakho wathi ufuna sijule ijazi lokujula leli ijazi lenzuza phela lele sithi masikhanda zona lezi zinto bese siyalifaka njalo angithi uyabona ukuthi sikuphi yayibona imbali evele la angithi ngathini kuwena masiqala ngathi imbali yakhe imbali yakhulu ixoxe njalo ihlukahlukene makumbala omnyama umbala ored umhlophe yonke le nto umbala nombala usho into yakho lapho bobindzaba awubindzaba ithi le nto mntamkhulu lokho jazi angithi konke njengoba ngangeke ngichaze ukuthi konke makwenza kunesinxibo sakho lokho kwenza kunesinxibo sakho njengoba sinegodle ezihlukahlukene nakhona uzothi uyafika kudecorate ngendlela zakho angisho uyazwa nje lolu ujazi lentaba lelo ijazi lenzuza lemntamkhulu mangaba ngokukhuluma namakhosi endaba noba mhlambe ngihamba mhlambe ngiyokhanda lokho egubhu ngihambise emathuneni noba mhlambe ngihamba ngothobulisa emfuleni phambi kwenzendlela ngifaka lolu ujazi nayo le bostele ngayinikwa ikhehlela ngisikhwama uyayizwa so ihamba lapho la ihamba khona ngonyama so ngiyabuza lokhu kwelokhuza babuzani bathini angeke ngizwe before sizongena khona leli jazi ngifuna sithi sizodlula kulo kodwa nje ngifuna ukuthi ekwesithi ungena kulo kancane ngingasuka mina njengomuntu akube ngithi ngiyalapha ngingasuka ngivele nje ngiyothungisa ijazi elimnyama noma mhlambe ijazi elimnyama linalabo ngoba angijwayele ukubona abantu begqoka ijazi elimnyama ngifuna nje just sidlule lapho before sizongena la awukwazi if uzoqabela abalapha abaningi mhlambe enginokubabona mina la kuma social media angazi ngambona egqoka ijazi lomnyama hayi nami ngiyaqala lokho ijazi lomnyama namntamkhulu uyalivezela ngisibonakaliso thizeni njengoba ngine ngisho lento iyana nendlela wena oyihambayo angithi noba zigaba amagedla sonke uhambo lethu alifani nolwazi lwethu futhi alifani singazigaya sebabili izizwe kodwa isinxibo sethu mhlambe singafani kodwa nawo guys ezwe angithi uphilisa lo muntu ophila kuwe ngaphakathi nalo lolu jazi mangilibona livela ngisifaka lesi sembatho le Bostonini kwathi nase kungiphoqa ukuthi ngikuthenge ngingaqale ngigqoke ngibeke ngimuzwe ukuthi lapho ngikusebenzisa amakutheni ngigqoba ngoba kwenze njani ngiphahle ngibuze babese bayabuya abaningazi bomsebenzi lokho uzokubheka so ukhuphukele stepini esiwukuthi manje mawenza u1 no2 no3 no5 usebenzisa lo jazi ngale Bostonini ukuthi ikhona induku ke yakhona ke naye yikhehle ukuthi angiyiphethe nayo ifana nesembatho sakho yabo because le nto yesinxibo it's not a fashion hayi ukuthi ubone ukuthi udokotela ubani ugqoke le yanto nawe usuyayithatha uyayigqoka angithi ifana nayo ingwe nayo inamandla wayo mangaba wenza ukuthi kuyafunisa mhlawumbe ugqoke ingwe ngoba wenza umsebenzi okuthi mangaba wenza umsebenzi obumnyama afunisa ugqoke lokho okuthi so lento iyana nento sokuyenza ngaleso sikhathi cabanga ukuthi uyezwa mawukade ubunembuzo eminingi ngale jazi olibonayo osukwini la namhlanje nansi indaba la ikhona
kuye kube nzima ukuthi umuntu wena umphendule mangabe ebuza imibuzo. Kuye Yeah. kube ngcono ukuthi umnini wendaba umsusa wendaba abe khona ayiphendulele yena abantu njengoba bebuza. Ngoba ukhona umunye oke wangibuza ukuthi zihlukene kanjani igroup ngoba abanye abaningi abazigona bazuko ukuthi mangabe uphethe igona umuntu osuke usebenza kusuka uthwele kuyenza ukuthi kube negona kanti uthwele. Engifuna ukukuthola kuyenzeka mhlambe igona usebenzise beside ukuthi uthwele. Angisho amagona ahlukene yabona. Lezi zinto namntamkhulu khona izinto eziyiphakamiso. Kube khona izinto eziyithwalo. Yabo akhona amagona lawa ayiphakamiso. Kuthola mhlambe kwesinye isikhathi akavuselanga ngisho ukuvusela akavuswanga. Liyigona nje kuthatha imithi yahlanganiswa bese kwahlanganiswa namafutha athizeni adonsa imali. Yabo konke lokho okungena naseyibungeni kufakwe khona amafutha athizeni kokujula ke kwakhona ke ngize ngichaze straight yabo. Lelo igona ke lana leyisiphakamiso leso. Yabo liyahlanjululwa ke ngendlela elihlanjulwa ngayo mhlambe uhlambulule mhlambe ngenkukhu emhlophe kokunye ngeqhude libovu kuyana ukuthi na lelo gona lelo kuphakamisa kwakho lizodlana. Yala understand. So mangaba sikhuluma ngamagona ke sibuye size la kunabantu ke othola amagona khona izithwalo nawo. Isikhathi esiningi igona kuba isithwalo sedlozi. Isikhathi esiningi most of the time kuba isithwalo sedlozi ke lokho kwamagona okusuke kuyisithwalo. I understand. So lokho izithwalo ke ngokuhlukene nge futhi nakho. Yabo ngizochaza nje nethi leli gona eliba isithwalo bayakwazi ukuthi mhlawumbe uthole ukuthi uzothatha inhlabathi yomuntu mhlambe wakini osashona. Yabo uyayithatha inhlabathi yakini yomuntu osashona ugcatshwa ngayo lo muntu akwazi ukuthi aphile kuwena. Isona sithwalo ke lesikhathi esiningi emlengana ngisiprefere kubantu ukuthi isithwalo esingenabo ubungozi. Awukho selfish because awuthathanga lonke idlozi eliphila phi emsameni wakini. Uthathe umuntu oyedwa. Kwesinye isikhathi uthatha lo muntu vele ngoba umuntu ophila kuwena. Umuntu vele okuthiwa wena umuntu okuphethe. Usuyamthatha ke manje. Uzomsebenzi uzomnika amandla ukuthi aqhubeke aphushe more than more ephusha kuwena ukuphumelelisa. Usuyamthatha ke lo muntu lona umnika izifungo yabona. Nenze izifungo naye yabo. Usuyaqala ke manje uyasho ngizokuhlabela ngizokwenzela u1 no2 no3 no4 no5 wena ngifuna ukuthi unginikeze imali. You understand? Wena ngifuna ukuthi unginikeze umcebo mina ngizokuhlabela ngizokwenzela u1 no2 no3 no4 no5. Isifungo wena osuke usithathile leso because lento yokuthwala angithi inezifungo wena osuke uyithatha kanye nento osuke uyithatha ngaleso sikhathi. You understand? Sengichaza lokho kwamagona lesithwalo lesi sisedlozi esiyini esiyigona. Uyakwazi kwesinye isikhathi bakuthathe angemele baqabasha bayihlambulule nalephila kuwena into. Uzothola mhlambe kuzodingeka imbuzi yokuqala mhlambe ebovu imbuzi eminyama bese bazoyiphothela mhlambe ngegusha bazoyihlabela nje nethi la emahlombe. Leli gona wena ukwazi ukuhlambula ubambe like so kube khona ugazi oluzoconsela khona phakathi bese uyakwazi mhlambe kwesinye isikhathi kuyashiyana abanye bayakwazi bakudlisa mhlambe nelokhuza khona inhliziyo yakhona inyongo yakhona bese bakugcaba ngeimpande noba mhlambe ngomuthi osuke ukhandiwe vele okwazi ukuthwebula loya muntu phela sondele ubafika kwazi ukuthi ahlale bamthathe bambeke kuwe bakubelethise yena bese bakugcabe ke manje ngezinto zokukhuphula lokho kufana mhlambe namafutha into ethile nethile nethi kuhlanganiswe lokho kokudonsa imali vele. Yabona sesimthwebulile sabese samnika ini amandla ukuthi azophakamisa bani wena bese bamthatha bamfaka phi la la egoneni. So uyaqala kuwena mangaba ukhona ukucelayo uyakwazi ukuthi ufike udlokoze leli gona lelo likhulumisa. Understand? Shutha sona sitholo sakho sedlozi isila nakuwe. Yebo. Understand? Iphila kuwe kodwa indawo yayo yokukhusela yini? Ila. Because bazoyithola lenhlabathi bakugcabe ngayo enye bayifake la phakathi. Bese bafaka lento zokudonsa imali ke manje. Angithi lento manje umsebenzi wayo yini? Mele udonse ini? Imali. Usuyakwazi ke wena manje ukuthi uyixhumaniseke nabanye babantu bakini ukuthi ungathi mawuqhamuka mhlambe emsama ubonakala sekumosheka izinto na abantu abadala bakuni bethuke bexwaye. Usuyaqala ke manje emfuleni uyafika umisa iladi yakho iladi lomfula. Angithi khona base ukwazi makuthiwa simemeza baseyintabeni simemeza basemfuleni abasemalwandle. Kuyana nokuthi ke bona isikali kokunye kuyenza ukuthi mhlambe melene uyophothula mhlambe phi ezibeni kokunye kumele uphothule entabeni emfuleni. Kodwa ke isikhathi nesiningi uyakwazi ukuthi uhambe uyothola amakhosi emfula.
ufike uwenzele uyiphathe le ndoda naye akwazi ukuthi ayazi usuyaqala ukwenzela ini isithebe angithi usuyaqala kulesa sifungo sakho sokuthi wena uzoyihlabela uyenzele konke uyabatshela ke manje indoda hamba obiza nabanye siyabamema naku la siyabungaza sibungaza ini umsebenzi sibungaza uhambo mina nawe esiliqalayo namhlanje uyayi understand usuyaqala ke manje wena umisa amakhandlela lapha yana uthela konke into eziyisidlo ogoloko yini uyakwenza uyaqala futhi ukhuphula intaba uyobika lento yakho ke manje phi emakhosini endaba ya nansi indaba ke la oyikhuluma njengamanje ngiyayizwa uyayikhuluma uqala ngayo phansi ngiyayizwa ukuthi ayinabungozi kangako ya akube ngithi nginomama wakwami ekhaya ngimbikele ngalento ukuthi cha kunento engifuna ukuyenza moshakala lapho mntamkhulu imoshakala lapho awumbikeli imoshakala lapho yabona okazuve makuthiwa insizwa nensizwa yophiliswa sinqumo zakhe yizo futhi ubudoda akusayibona ubudoda lobo yabona indoda ngeenqumo zayo awukwazi ukuthi lento isensitive kangaka imfihlo kangaka ngoyikhulula emntwini wesifazana noma mhlambe lento into yakho angisho ngiyasho ukuthi wena uzothatha izifungo phakathi kwakho nayo nibhekene kanje nobabili nalento sikuxhumanisa thina nalomoya yabona sufaka kuwe bese siyithathe lento sise kwaba namandla amakhulu abentaba abomfula baphakamisa yona izophakamisa wena ikwazi ukuconnecta nabo ukuze phela izofika lento besivale ngisho nento ethi bayizitha kuwena yayizwa ngiyakuzwa dokotela angithi manje mase uthatha lento kwamele manje kuhlehla izitha ukhendleka abantu abangalunganga empilweni yakho izokukhanyisela manje angithi ukuze makuthiwa if sekuzolunga empilweni kunabantu ekumele bahlele izofika ibagudlule abantu abazophazamisa lempumelelo bese kusala wena nayo usala wena nayo nalabantu abazokhona ukuhamba nawe le journey osuku usuyithatha ngaleso sikhathi ayiwayibeka yayizwa so awukwazi ukuthi wena uthi uyothatha isinqumo sokuthwala usuyahamba wena uyotshela omunye umuntu usuyayimosha yonke lento because lento ifuna kube isinqumo sakho osuku usithathe wena wedwa awukwazi ukuthi mnganami siyothwala manje lento one on one angithi wazi unje emhlabeni uzohamba unje bese kuukuthi waza lufumbethe kanje inhlanhla yakho emhlabeni siphila ngaphasi kwabantu sikuphila thina siyathakatha njoba sithakatha bayafika abantu bafuna ukuzothakatha wena bafuna ukuphuca lento oyiphethe kanje wena kwamele uyiprotect uyikhusele if sebeyithathile kwamele uadd amandla extra more nangumuntu ke manje ubukele lapha kumbukiso bhanyabhanya uyakhuluma dokotela uqale wakhuluma ngokuthi mozoqala lolu hambo kumele wenze njani ube nezifungo ozenzayo ukusacrifice mhlambe uhlabe leyo mbuzi leyo noma mhlambe leyo nkukhu leyo kuconsa igazi omunye ekhaya manje uyayibuza ukuthi cha yabona dokotela ukhuluma kahle kodwa uyayibuza ukuthi angeke yini mhlambe kuhambe isikhathi ngoba kuthiwa lento sathi ngigcina ingasafuni mhlasimbe imbuzi ingasafuni inkukhu isifuna okuphezulu ngingene ekhaya lami yabona ngizokwenza umzekelo njengoba sithathe umuntu wakini okokuqala umuntu wakini ngeke azalale la ekhaya angeke azalale lo muntu wala ekhaya ngoba into wakuphi owala ekhaya akufani nokuvusa umuntu okomunye umuzi uzomfaka ekhaya ngoba uzafika abona intombi angithi mina nawe sithe masiqala inkulumo ngathi thatha umuntu wasekhaya usebenzise yena ayedwa futhi hayi ukuthi uthathe lonke abantu abaphila emsabeni wala ekhaya because manje wena ushuthi uselfish usufuna yonke into enhle ize kuwe kuphela thatha umuntu ovuka ukuthi ubhilonga kuwena umsebenzi umkhuphula umnika amandla angithi ihamba lapho leyonto sibuya siza la kuphela kokuthatha lemvu lena noma mhlambe kokuthatha lezi imbuzi ezimbili ngithi ngihlabela kwena ekhaya kunabantu abahamba ngeengozi abaphilayo kuwena abachithekelwa igazi abathi noma befuna ukufika nento eyinhlanhla kwena beyifika iblock lento angithi manje kumele lichitheke legazi kuwena bese siyabageza siyabahlambulula ngezihlanzi eziyiningi thandisho bese siyahamba soyikhuphula sesiyiphakamisa ngani manje lento ngembi ithuliti du uyayizwa sithathe lento mase sesixhumanisile na angithi silwa nomoya thina into yokuthwala iyinto wena mntakamkhulu yokuxhumanisa imoya xhumanisa imoya lento if uyigeje emoyeni kohlwa ungathi uyothwala mntakamkhulu ubafike bakuhlabela imvu bakuhlabele ini benze bathi mabehluleke bayigeje emoyeni bayigeje ukuxhumanisa imoya kuvele kushabala le moto kugenqa ke moto cause kuyenzeka ukuthi uyothwala mntamkhulu vele kubheke more cause uthole umuntu ongakwazi ukuyixhumanisa ovele walala lenyanga ethwalisayo bamthi 1 2 2 wavuka esethi uyathwalisa ayizwa so siyekuthenini ke thina lento kumele sikwazi ukuthi kumele ixhumanise ngokwemoya yabo njoba ngisho ukuthi mase sikuthatha thina njoba omunye umuntu angizibuza ukuthi le gazi elichithwa lichithelwana kuwena
njoba kubekwa lemvu emhlani kuwena ibekelwane nalezi kuqale kugezwe laba abantu ababephila nabo kuwe abanye ngithi khona umuntu umuntu wesikhathi ophila kwena mhlawumbe wena mntozana uyena umuntu ozana amabhadi yabo uphethe umuntu mhlawumbe ozana amabhadi wahamba mhlawumbe ngendlela ethizeni njoba wayehambe nezithi asezwela kuwe kwamele manje thina sihlanze wena kuze kuhlanzeke naye nabahamba ngezingozi abanye ongabazi kunamakhehla aphila kwini wena ongawazi kodwa aphila kuwena abanye babhunguka awubazi kodwa bayaphila wena ngoba igazi lakho nabo liyalinka mele sigeze ke man siqale into because ifana nempanda sikwazi ukuyikhala mele sike deep down 6 feet hayiva sikuphe phansi lento ke ifuna umuntu ozoqala kuhlanza kushawube clean ukuze lento ifike inamathele ithi because nayo ayizwani nokunqoma ayimele vele ifike inamathele ithi I understand okay njoba ngisho ukuthi siyiqala lapha mase sizoyiphothula siphothula phi kubanikazi bomhlaba amakhosi entaba akufiki noma ubani ke kumakhosi entaba noma ubani uyazi yabo kuneyinhlanga zakhona zabantu abakwazi ukucommunicate nawo kufana namathuni emathuneni ngeke ungene ngo12 noma ubani yabo so lapha abaphathi bomhlaba usuku usuyoyifinalize lento usuyoyiphothula so uyafika entabeni umisilat la khona nalo ke ngelichaze linendlela zakhona yabo usuyafika ke lapha uyoyiphothula ke manje lento siyabuya siye ekhaya sikhanyisa amakhandlela ekhaya kuhlinza lento ehle mhlawumbe kuhlinza imbuzi lembuzi yogcina ukwenza nimele ufake iphanda ngisho angithi uqedwe umsebenzi wena uzokwenza umsebenzi wena ekhaya usuyaqala manje wenza umsebenzi kuyabungazwa into yakho sesiyifinalizile le ndoda lena sesiyibikile nakumadoda akhona phela abaphathi bekhaya ukuthi bangaxwayi ukuthi manje kuthene ezobheka wena wedwa wena ngithi bephila kwena nabo usuyaba man ukuthi nawe mawuqhamuka ekhaya kungamosheki izinto kungathi mabephuma beyolalela ukuthi inenza ekhaya bese kuphuma wena kumele sikusithise futhi phela ukuthi angithi uyithathile lento that's why sithi ungayikhuluma kuhlini kuyacaca Dokotela nangu sibhekile manje ngicabanga ukuthi maybe uthisha uyasibuka manje maybe uthisha maybe usebenza ema-truckini maybe une Uber maybe une restaurant unamathenda usibhekile manje ukabheke abona amagona most of the time besikhathini esiningi amagona avamsuka ukuthi abantu babelaphi bezindabuko kulabantu abelapha ngokwesintu izangoma inyanga abathandazi abaphatha amagona most of the time so uzoyibuza njengoba ewuthisha ukuthi yena ngakwazi ngingakhona yini mina ukuthi ngibe negona ngiyakhona yini mina ngingeyona inyanga ukuthi ngibe negona lami elizoba semsamo mhlambe engeke kuze kube ukuthi mhlambe sekumele ngize ngenza izinto eziningi kakhulu njengamanje njengoba bekubhekile abantu njengamanje angisho kunamanye amagona yabona amagona igona lanoma ubani umuntu osebenza ngabantu isikhathi esiningi because lokudonsa imali yabo lamagona lawo okuphakama lawo okudonsa awokudonsa nethi nje bese kuzoba lesithwalo phela likhethile igona lesithwalo liyakwazi ukuthola umuntu engenalutho afika lithwala igona lesithwalo bamthwalise izinto zakhe zivuleleke into yesithwalo kuyazenzekela ke if uyacula vele kuphakama umculo wakho uthi uye phambili if wena mhlambe wenza mhlambe umfundisi kucwala abantu ebandleni ukuthi uyabo sengisho ukuthi ke leli lesithwalo yakwazi ukulithatha noma ngingathiwa wenza iphinto empilweni bese kuzothi leli lokuphakama lo muntu mhlambe onento ayenzayo le business umathenda yini but ke mina ngispecialize kakhulu noba mhlambe engingakusho kakhulu lona umathenda abantu amathenda abanaluhlanga lwabo yabo it's not a must ukuthi azathatha igona because abantu amathenda kunohlanga eliqondene namathenda direct yabo straight ke i-right into esegazini isikhathi esiningi because iphila kwena kufana nento ozoyishiya endlini even though kuthiwa manje uyabizwa emeetingini angithi lapho uyakwazi ukufika uba-confront ngoba lento iphi isegazini if mhlawumbe usuka kude okwazanga uyoqala ukukhuluma kule ndoda ngihamba ngiya kwi-meeting njengamanje wala le amathenda simple cause uhlanga oluvele lifike lihlale kuwe hayi ngicabanga ukuthi umbona obhekile manje kuyamcacela yonke into nobe nombuzo ngicabanga ukuthi ngimkhavelile lapho akwasingene lapho kunenkulumo eziningi eqhamukayo kunezinto ezibizwa ngokuthi imkhovu otikolo sithi kanjani imkhovu umkhovu into ekanjani makuthiwa wena uphila nesilwane nomkhovu ngaphakathi or unomkhovu endlini uyakhandwa noma into ethengwayo noma into ethola ehlathini umuntu yathi kunomuntu ongawazi umkhovu makhuluma ngomkhovu kuluma ngani wena lezi zinto lezi mntamkhulu zi-trick mase sibuyele eqinisweni izinto zabantu abafuyile lezo kunezinsizwa esiphila nazo eminyangeni ezifuyile yabona ezifuyile lezi esithi nazi onkulunkulu basemhlabeni amagedla abantu abaphathele ndamagedla umkhovu mntamkhulu into ekhandwayo yabona ngeke ngize ngichaze because mhlambe sofela amaphoyisa siboshwe
into ekhandwayo ngasho ngithi nje into ekhandwayo umkhovu yinto ekhandwayo nqwala utikolosho nayo into ekhandwayo omunye umuntu yena athi makuthiwa mhlambe kuyathaka ufuna amafutha kaTikolosho athi iTikolosho awukho umuntu lowo ongazi because kubalekile ukuthi ezinye izinto masigazazi sisho ukuthi hayi lokho asikwazi but anyway uTikolosho into ekhona mntakamkhulu umkhovu into ekhona inyanga zangempela ke nesezike zihamba hambe neziphilile namakhehla kuqala zizokutshela ngomkhovu zizokutshela ngoTikolosho if uyakhumbula kahle if uyaqaphela ilandela nje into yakudala bona bekunesikhathi samasimi kudala amasimi amakhulu la amasimi ingahlakulwa abantu kuphela kwakusebenza nayo imkhovu hayibo uthi uyavuka ekseni nawe ensimini kabantu banawo sekunje sekuhle kunjani ihlakula yona ini imkhovu yabo so into esetshenziswayo la into efana neslave to be honest nje umkhovu into efana neslave nawe bangakwazi mhlambe makuthiwa nje inyanga yangempela ikuthandile yakubona mhlambe ukhuthele isiyakuthatha ke manje mhlambe kwenza umkhovu yabo so kuyashiyana because ilabantu abajulile abantu abakwazi ukwenza izinto ezikanjani mhlambe kwazi ukuthi ayi wena usholile kanti ukhola lapho uphila khona masikhuluma ngemkhovu ke sifike sikhuluma ngezinto ezikanjani but lokho kaTikolosho kona nakho kujulile nakho kunendlela yakhona abawenza ngayo abantu abakwaziyo ukuwenza because I think iSouth Africa nje yonke mina ngiyawunika abantu abayi5 abantu abakwenza uTikolosho abakwazi ukwenza uTikolosho survive uphila ngikunika nje abantu abayi5 mina enga 100% sure ngokuthi mangakuthatha ngithi usho ukuthi 200,000 uzokhokha for ukuthi lento ube nayo sihambe ngiyokufaka khona samele sibheke yabo so sengisho ukuthi nje njengoba ngikutshena nje ngomkhovu izinto ezisurvivayo zonke lezi izinto eziphilayo bekungeke kuthiwa ngenze even if kuyithaka khona ithaka ezingizothiwa mhlambe kumele uthole ithambo lomkhovu kumele uthole mhlambe amafutha kaTikolosho yabo singeso wafanele lamafutha kaTikolosho ke sebeyikhandela wona ngoba nawo ayakhandwa mhlambe umuntu usiyakwazi mhlambe athatha inyama ethizena uyibeke ethuneni yayenza ngendlela yakhe yabo amafutha athi azosebenza ngendlela yakhe khona kodwa cha ukushintsha ukuthi akuyiwona original so nje izinto ezikanjalo mosles izinto eziphilayo lezinto ezikhona bese ngena le ndaba le ngiyibona le yomkhovu zonke lezi zinto makuthiwa umuntu uphila unespoki ngaphakathi unespoki esiphilayo kusuke kuthiwani lapho yini le uvuselwe uvuselwe le nto ithwethuliwe yafika kuyena ispoki esijana ispoki simkhuluphelayo ispoki esimbulalayo because ispoki esizoblock impilo yakho khona ispoki esizokhuphula impilo yakho kuya nokuthi mawa besithobule basebafe basifaka yiphi imithi because ngoba besithobule manje basigxisha imithi ukuthi mhlambe wena ukhuphuke mhlambe basigxisha imithi ukuthi kuzoblock yabona kube khona ispoki ke futhi nako onye sikweqala kuzoba khona ispoki esikwazi ukuhamba nawe sigebengu uhambe yonjona yazi mina ngiyakuthanda kakhulu ukusebenza nezigebengu mina ngiseqinizweni igebengu ayikho abantu abaneqiniso njengezigebengu yabona because izigebengu uyaziyafika ziyoshaya ihasti ufike uzinika bona zingakhiphi imali maze uya kwihasti zibuyelana uyaziqhixisa ishiya imali yakho uma ziyahamba yabo ngiyasebenza mina isikhathi esiningi izigebengu masifika ngizigaxa ispoki sivusela ispoke ngizigeze ngamanzi engichaze manje ngamanzi thizeni zihambe ziyosebenza zihambe ziyosebenza zibiye shiya madam sisebenze zona ziyodla impilo simple uyabo sengisho ukuthi izipoke lihlukene fana nalokho kwamagona lokhu kwegona kholele ngalichazanga igona sengisalele igona lempi angithi siphila nezinje emhlabeni siphila nabafowethu abazibiza abafowethu kunabantu namntamkhulu ngifuna ukuyisho nalento kunabantu empilweni esasiyitshela ukuthi yibona abayayiba izambrela kithi if thina sinethwa izimvula kodwa namhlanje labo bantu ibona benisa imvula ezinetha thina that's why isikhanda amagona phela amagona asivike because khona ogedle ihlekisa khona luma bephozisa uphile naye kanje kanti lo muntu awazi ukucabangelana that's why ngiyane ngifise mina kwesinye isikhathi ukuthi if bekuthiwa sonke emhlabeni singakwazi ukuba nelihlo lesithathu lokubona okungane ukuthi umuntu ucabangelana mhlambe ngaba labantu esiphila nabasiphile usakhuluma kanjalo usikhuluma nje ngesipoki into okwenzekala mhlambe isipoki kuyenzeka sitshalwe ekhaya isipoki siyatshala nasekhaya ukuthi isipoki mangaba besitshala ekhaya sizovala naso sizovala nakho ke into edala ukuthi ngibuze lento khona umfowethu ke wakhuluma ukuthi make waya ekhaya izinto zisebenza ufika ekhaya ufika hlala eGoli mhlambe isikhathi eside izinto zimhambele kahle kodwa make waya ekhaya
uthi mebuye ekhaya izinto zakhe zibe mnyama akasafundisha ukuya ekhaya ngoba make wafika wanyathela emagcekeni asekhaya mase buyela ngapha ekhona ngisho umsebenzi uyamphelela. Kwesinye isikhathi ke leyo nto uyathola ukuthi kuyenzeka ke leyo nto mntakamkhulu ingakhandwa manje uthi mhlawumbe into yakhandwa kudala ekhaya zoba bomkhulu isichumile manje lento yazi yamile yazi yafikela ngisho esizulu le uyabo ukuthi wonke umuntu ophuma ngaphansi kwesizukulwana sakabana akukho lapha ayophumelela khona iyakhandwa ke into kanjalo nakhona ke mntakamkhulu i-trick nayo ayilashwe noma ubani because isize yavunda yaze yamile impande ifuna umuntu ozoyigubha 6 feet nayo yayizwa because isidlule abantu abaningi kuzifike kuye kwesinye isikhathi uthola ukuthi ke lena ke yenziwe naye ngoke mhlambe samncane sakhule yenziwe ekhaya la kulula ukuyilungisa ke leyo nto yabona because into noko musaseyinja inzima kakhulu impande mntamkhulu eseyimile yaze yaqina because ifuna nayo umuntu ofit enough for kulwisana nayo ya to mhlambe lesisipoko lesi silapha sesisazala sasagcwala saba nabantwana khona la sesine family yayo njoba siloko sibachitha sibakhipha abanye bekhipita bengasafuna ukuhlala sifuna ukusala sibusa la yabona ya yayizwa ugcina manje selivalo ekhaya lo nalo uyaduba uyale nomunye abanye abagani bayakhipita abanye bazala abantwana basala ekhaya yonke leyo ndaba ayikho into elungayo bahlawulwa kwenziwa uthola ukuthi ke lento yinto vele etshaliwe egcekeni ukuthi izobhubhisa zothi wonke umuntu okhona la zothi kodwa wena once mhlambe waqhela ekhaya kuba right make wabuya ibisi yakhumbula ukuthi nangu ubuyapi lo yakwembatha because yandisi endapha ke le nto seyiba kanjani ulo nalo ugcine sekuphuma indlela yakhe angithi lo nalo ufuna kulunga into zakhe uphume yakhe ngicine manje ikhaya selisala liba njani lifa uveze kuthi emanxiweni athile kulawa amanxiwa yabakwa ayila sasihlala khona sashiya ngaphuma umzwami umfowethu waphuma umzwami ikhaya khulu selfile lapha befanele bahlambe bona babenza izinto bazenzele khona ngenxa yale yanto eyatshalwa lapha yana isiyenze njani umndeni yawubhidlisa kwaphela ya siyangasemaphethelweni nansi indaba la enye ngifuna ukuthi mhlambe siyophetha ngayo ukuthi ukuthi umuntu uyahamba mhlambe ngiye eMozambique izinto zama zingihambeli kahle hayi ngiyabezwa bayakhuluma bathi hayi cha hamba uyothatha le nto ayindoda unamandla yabona umsebenzi wakho omhlanje ngidinga nje le yanto uhamba uthatha yona ya ufala sokukhuluma kuyenzeka ukuthi mangifika lapha eMozambique uthola ukuthi ngiyoyithatha lento bisingasahambelani ingahambelani nami at all isithwalo singahambelani nami kuyenzeka lokho noma noma ngathi unjani isithwalo yakhona ukuthi usithathe ngifuna ukuthi singene lapho sesizoya emaphethelweni okay sivale le yase siyeke indawo yeah because indawo mntamkhulu is not like umuntu uMozambique mhlambe uzosizakala ngoba uye khona yeah nakhona uyafika ungasizakali yeah sise nje sithwaleni isithwalo nje sisonke kuyenzeka njengoba ngichaza ukuthi uyanana nawe namntamkhulu ukuthi uthole umuntu okanjani ngoba kuyenzeka ukuthi uyothwala izinto zakho vele zishintshe zibe blank zonke yeah ngangathi le yanto ngakuqale uthole angazi ungayihlakaniphela kanjani yabo uthole umuntu ozokwenzela lento eyiyona yeah khona vele uthola mhlawumbe athi uyothwala uzothwala umunye vele ahlanye mhlawumbe abantu bakubo banolaka kakhulu abayifuna khona umuntu oyedwa kubo kwathwala mhlawumbe uyabo sekuyabo nje ukwenza leyo nto wena labantu bakini mhlawumbe na awuyikho indlela mhlawumbe nawo barobhe ngayo yakho laba into edlozi izithutha yabona bayathatheka njengoba bekwazi ukuthwala nangabo uyabo so nami libe khona indlela thizeni nawe ozabarobha ngayo yabo ukuze bezokwazi ukuvumelana nalento yakho lofuna wena ukuyenza because kuyenzeka ngempela uthola ukuthi wena uthi uyothwala sekuyabi izinto zakho zivele zibhede wes ndenzakalayo le ngeke sesifihle so bengisala mntamkhulu bese ngiyayiphetha ke le yamagona angifuni omunye umuntu abuze ukuthi lela khona obokhuluma ngalo udele impi washiya endleleni yeah so leli gona lena ngonyama igona elihlala ehlane alihlala ekhaya lele okahlamba ukubona abanye bayakuveza kodwa akuvezwa bazofaka nje nethi umkhondo la mhlamba umfishane omngaka bese kufakwa insila zakho kufakwa inhlavu zesibhamu kufakwa insizwe zobhusha insizwe zomkhonto insizwe yonke inhlobo yento eyisikhali ifakwa kuleli gona bese kuzofaka into ethi ba insila yakho bese kubanga lezi sihlahla esiwane ngingisibize ngegama ekuphoqayo ukuthi hamba usiqhinela kuso lesihlahla lesi leyanto ihlale lapha lonke uhlobo lomuntu ogadlayo
wagadla impande zifike zishaya lapha it's either uyagwazwa lo muntu uyadutshulwa nokuhlangana nabantu bayambulala lento ke siyenze labantu abafike besemateksini abanye babo insizwa ezisebenza umsebenzi oshisayo angeke besikhazi uyamagona igona lokulwa igona elokuphakama igona lesithwalo so I think ku-clear ke manje kucacile kumuntu obhekile I think ku-clear cause funa nako sikhulume nangazo zonke izinto nalokho hlamela nalokho liphinde lisize naphi ma ukuthi mhlawumbe umuntu mhlawumbe odayisa ihungu udayisa insangu udayisa ama-drugs liyakwazi ligona leli ukuthi li-protect for izinto eziningi iy'bhamu imese inamaphoyisi yabo because liyanto inani inensila yakho ivusiwe futhi nayo iyaphila njengoba ilapha qha ukuthi njengoba inezikhala ungayibeki phi ekhaya ayihlale hlala Mzansi Ningizimu neAfrika uyayizwela ke nawe uDr Phungula uyachaza ukuthi kahle kahle ngempela mangabe ukhuluma ngegona ukhuluma ngezilwane ukhuluma ngemkhovu ukhuluma bijule kakhulu inkulumo yethu yanamhlanje njengoba ke ubwazi ukuthi bengizophendula wena ngeepisode esayishutha kuleli yalanga namhlanje sithi asimlande direct kwesikhulume naye Mvuka Mtungu lombulazi umzilikazi kaMashobane umfana ofisha njengonina uMantini uSmeva lo wakamabaso ngale kokupholisa amaseko baba siyabonga ukuthi sibe nawo ohlelweni nosukwini namhlanje siyathokoza ke siyabonga abantu ke manje babhekile bayafisa ukuthi baku-attende bakubheke bakuthola kuphi abantu ngoba nomunye uyayibuza ukuthi ayi inamba kamkhulu siyafisa ukuthi simthole mina nginokutholakala kakhulukazi la ku WhatsApp na ku TikTok ngibona ize noba abantu amkhulu bengiblock abala lo TikTok lento esivezayo yabona so i-account yami ikhona entsha ethi Dr Phungula bese inamba ithi 065 62 98095 siphinde 065 62 98095 lapha WhatsApp mawufika ungabiki into eziningi hlala odabeni hlala phezulu kodaba because abantu abaningi hlala odabeni si-attend into yakho so yilokho nje ngingakusho bese siphethe ngelithi niziphathe kahle nihloniphe umhlaba nihloniphe abantu ngoba abantu bazi baphila nabo bani Siyathokoza le indlovu Dikida Film Production ongakwenza nje lapha ucofoza usubscribe lona ke ipage lapha yana ku YouTube uqhubeke ubone nezinye inhlelo nama episode amaningi esikuphathele kona uSmeva wakamabaso siyabonga